Another Malakenyam Canadiala content Barwani Linguasama Nuer online TV channel. And while I shanka well kel kapaiba dek ronkina dangro with the dangro with the ditch and the manduni chankosnyak Malia nung rhino guasame, Joe Banlian guasam banaracha kwi laremishalat. Kala de Kia Kwaje report, the Nation Continental Care International Rescue Committee IRC. IRC ke jena organization mila kenal la ken kalwak no tega jom jikan lat guasa me goro banyo ya kel of course jom gwa ka jome we connecting content ka nasser kana ulang te ke jom jikan lat guasa me ko gor kono bukon ndiala kono lat ko dien bukon kaling goro jeno de yente ka ngach kamandana tuok mandan le rode guasame man banaling tane ngaje no kwi kore dana chitu kana se chere ngwan cheke display so ngai kon madan le road ka jawan cha kun guasame International Rescue Committee organization dan la nasla ka lok rescue committee ka ne kon mete ka korm chitu ke te ka gwad mi mo mi dong chire ke tok tin la kana wutin bikan wen winami bikan wo right kana bikan ka lok ka lok andana lokana sha jo me cha kula de ken ne ken bine lok bine top fai ken lat ke ken kor minin te paiwa an wala shang wel kel ka paiba de gron kin dangro jan dangra yude dich report me inshallah te ka radio maraya je kala do ne bikan ne ti shop ke 50,000 people Tinsha displaced Ray which Nasser, Kene Ulang, counties of Apanal State, Biken Kalwak. The International Rescue Committee said it is providing healthy care, nutrition, protection, and cash assistance to more than 50,000 displaced people in Nasser and Ulang counties of Apanal State. George Kalat Guasam, can be an age of ke kina de kudang kina de jandang di jakan bukan ka luaka yo ling yan anta kan bukan ka luaka yo chikan top ni bel kan yo bune ka luaka catch yo to bukan ko ka ngada jen wo ne de konte kan nasir kan ulang tel gwan mo de kan ko juba de kan ko ka kwaktin bad gor ko wojen ba ka moy ka kwaktin ka yo bukan ko ka border ke buka wa ka Ethiopia bukan ko kwantin ka jodan shalat ke gwasme Can ne di chupka 50,000 people biken ka luak yo ka biken ka luak kwakten ko kien chet ke wal can biken teacher to biken kalat Deputy Director of Programming Ramichal ke Cosmos Ayela jome jelad no chicken michal ke mobile LZ team chicken karialeka to bo wona ke remote areas gwada dan en ba yo ba ko tupten So men chalat guasme wade kan kalwa ka yo bad yo ti dio ja ba tumne ke in cash bit tumne ke mobile shirmen shanga jeno re wika so Sudan cha yo cha ladien charit ko bi ba moine na ke mobile transfer chire go tamiti mobile ka chilef ka kande je mo ke yo bar te right now shi jana lat ken no bi ken lat kenine kenine bne tumne yo ka teda ken bine ga tup ka joran yikalat akwen je ya guasme Deputy Director of Programming Cosmos Ayela said mobile LZIF team are reaching remote areas while cash transfer are helping families buy food and other essential. He said need remain high with families with many people lacking clean water, food and shelter and some sleeping in the open under the harsh condition. Ayele said prolonged conflict and flooding have deepened the crisis, leaving communities without men to rebuild their livelihood. He urged humanitarian partners, the government and conflict parties to work toward peace and invest in sustainable solution. Jowling yana magwas me jen jawdan inshallah the IRC International Rescue Committee keni chicken alkan wo banet in content chui de wika lankan nasir ka panal ba ka di lwaka yo ka ba ka lwak ka the thing chet ka wal chet ka kul dia just something like that man chicken kul right tin long man ku ka best tin ka yorin content chikala no bi ken ka tu
yurin kon biken ga tub gwasame waga yurin kontin be family biken kula wiya kok ka kwen ka chirka man shaling so jo mi kana lat mugoro de jeling eno ka ta dan en cha jalat ke jeken kana yu chicken rong ka jo dan kan lat dundo telerek bene mi chir na me bene aleka okay can every little we put in will save a child life, save a woman from not feeding her children, and save people from sleeping under trees in a state of in shelter. Mulat kana mugwaza me ko kwala lariye lat kana no metoda che chana jego mede kono to ba kana dara gat ken dara man gat ka ken bo kana ye chang ngwan shi ka rong ana bana log me bana je deal top kana tin content shal ke IRC kana tin content lat jo me mugor de konti ka liengde mugwa ko de nat de widien der te kamana na shalat IRC na mene report mi jidid bayo de ne check men de kono kula tin gwas me dera odong mi ba kulo gol de drop quick kone me lo de ka gol odong mete ne te mo bi kwak buken ko kan you know chit ka men ngai yana no kume kir ma yadi chol kan ro de na o kana ser dio ya sha jo ma sha jeling no te ke report mi chala je ko kor gwas paiwe ena ne chikone jiga no te ga warga misha gor ramadana la kwere wal dio je chikon di alanen warga me gwarka je kanasir county kule la kwere dan me ke which la rameda ne sha kwan ke dobe dan me na ka power sharing ke 2018 James Galwalew rameda ne sha kwan and revitalized peace agreement ne dan sha lat ko de malder te wano kam kume spela yo kene kume kir mayadi de la kam SSPDF so ngai kone no warga sha gore ken no la wude me men kab nasir anta me sha kwan kir mayadi je shure no ajene gure ne idealtin kontin la kwara la chief rewech kanasir ajane bakan dial baka joy ke baka woje kwardian ko ngai kono no wati ka payam ni jo well dh kan payam to dio je well dh ke well bakel waken taken special chakula do jane de ka well dh ka taran chalat ke je wa ke 158 chips and their subordinates waken de ka rodia report and ka 15 payam waken de ke jende gore weekend asar ka jo dana chalat ke je akwardan en pay kwany akir ma yadit no chawar ga kulo gor gwasa menen James Galwale ramedan la kwarnem ja joga no teleji reason ko de ne diti de ka force no mo te chi ka report ke 72 hour ba ji wo ka kwaru ko ji kwarana cap nasar tamanya kwanya kirma yadit ajana ajara mo te chi ro de report within 72 hour ba ji wo kwarkada joga shift nitin kontin te chi ne dialiru den bar which kanasa ngai kono te chon mi diteten do be nas de changa jamo kaga ne ti machina chicken kan kan ni konon te kakim yadi gaya na so chakul la wone na en go tela ramimo de wo gwadan en te wuda mateten ram rai kon ga kwida me no ramadan en shir lat ke chirwach ka ta dan en shawar ga mo gor ke je James Galwalew no ngo men chalat kwar nana ya kwanya kirmi yadit no jenishi chuong che jogo no jin badon ku jeno kane de content kula la chief don't ram chili ure dien you don't even know them do brandi demanded ye kula mekaje and o ye ka kuruni report within 72 hours jala do mo che chong menyono mandana lat ke ne de content la kum kirmi yadit chicken dier ke tega dan en tek kane tin kon la no re wikana asar so jo me jen war gada na shagor me gor no de nyoga ye kel so do not forget kamana na shalat re which IRC IRC international organization tela luäk la kana tup key rescue organization ana jikala do bikani di konin te ka ulang kana nasir bikan ga luäk yo bikan luäk ya kwak ana ka ngai kon diala no ne dial chi ga woga kem ka luäk dong boray na chicken information me chicken ngun mo gono de nyaa ye kel ana ban nyaw jikala radio chuje pro jeno jin bilar me bi nyaani ko ken bi ataka mal bye bye